Congress atum dongmuka Congress asai hemalong janaja garan abhiyan amai kangnipon. Bharat Jan Vigyan Jatha BJVJ Ahinpen Kheronia long Science Exhibition on Wheels a program kipedopon. Bogijan Forest Bit Ekaunatum Kanghua Thengpi Gari Pen Kenepon long. Denarong Bharat Pathua Klamalong Lachit Dewa Samahang ke Thek Arani Pache Tondunsi Arnisia Farman Football ke Pathupon. First All Assam Badminton Tournament Angdum Kiti. Kardom pinia birta than bang pinili merina hansepi non arjoitha birtang ton pen. Lakha Krepo Mahamaya Constituency awai kangalong Congress song atumpen kethom PS Korkanti Mahamaya Langhin Chingrumsi Dongmuka Congress asai hemalong ada borphai kepa porpen janaja garan abhiyan amai kangni ponsi pangchengpon mai chipahem phupon abarim em Vidya Singh Rongpi Lapen Barim EM Ashok Teron Lapen Hauragata Longpen Kachipate dun abang phu Sanjit Teron atum chitong dun Labang Swamay long May kaching room pon akinang sot alam the BJP Sarkar kachari pon kahe no towarsi ki Japon puta akoy pipon Jang thu pendang lok ongdung hormu hortar ador ke paso pika jo Congress asong kache song ing tonte puta jongpon lapen ke ador abang pakom nang po puta mai long ningje pon atheke rong rup lapen sai chongda chot kachokle matum ke puan pin ador ke so hormu ke namun e ador pajum vek nangji puta jongpon Prabjin pen ador pajum je pulote Congress asong atum kache song ing tonte puta pachini pon hawar ke hat pen long bamon rong phar 365 News India नाले तुम चीनी लो बकद्दू वे ऑल इंडिया मरिता चीनी लो जन बीजेपी सरकार अंदर कोक पेन हालत तुझन 14 निका बका चचा नॉन तुझन तन जुआन आन almost 7 years completed लो तो असों बका चचा मो बरा तो इसी ते पापलाइन के पापलाइन के बाद लो अफांग कांग्रेस सरकार अधु इंडिपेंडेंट के रंग चेंग अधु सरकार कांग्रेस सरकार के तो दोतांग हरमुता रंग के जोर लाभ लो सब बंधक पिलाभ लो नॉन एग्जांपल मेगाथिंग नो मार डाक आसाम लो Lupio Governor Bordola Assam lo first Chief Minister lo hala so airport anon bangke bang corporate to Peter lo so taksi non India lo ngali Karbiang lo ta non bangke non emege tha nu tu karja wadin 4 line atangka Karbiang lo 60 dul right dolo dang 60 dul konte long le pelangke itum karbi to ma right dolo sida men non bang pilo ma autonomous council tu afang PWD fan pilo PWD pen pidara pi highway fan pilo PWD pen highway ki pita hala longle hin putum sikka sita longle ike nona bangke highway pen 4 line pojone pen ta nong ke council reservation tare batai ko allo na karbe ngora tum sarkar afan longle ke chipi po edona munit si longle jongsi ekotha be polong indo munit batai thom bangfan longle pine bode lasum na lodopo tochok alongle pino alongle sarkar bhavna competition pilo ma ek toka ta pipe ठीक लसन था से हालांकि पीपी लो नॉन मांग के भारत सरकार तुम जंग थु पेंदांग लो आका प्रेक प्रेक हरमो आदरा पापा राजने नों के मुनि तु किदुक के ला किसुम के मुनि तु नॉन मांग के पिलोमा अच्छा तो चुनाव ने देलो नॉन मांग के अफ्राम रंग नाली हारो फो तंका ताला दकमुका सोना बजारा बांग के हेम चिपोन ने नोंगा फारो फो के नंगले फावलिन कालो 350 बो सोना पोनो ने लो आका प्रेक हान पोनो लो ओसोमार पान सांग हान आका प्रेक ना पोनो ने लो ला आना दरोसो non jang tu papa rajo ini lasi nona bangke la tunggu piloma batain koi bak papat po batai si balo tu pakompo 10 toka bak papat po 2 toka bak pakompo tane ke papat ke 8 toka ale lo laso jene non sumpiklo bosu bana dor sumpiklo lasi tu kongres tu mangke laso protes kurilo non bangke jang thodor pakocho tagle akaprek prek hormuta pakom nang po akaprek prek jotali ke chujo no hormu ason tinta pakom nang po mohet nilitum XM berasal pita nenjelo ini thengno non sonjuptara nalang jena seketa lang nete nenjelo la pene tu blog to notim na nenjelo bosu adorso pendang ason tin hormuta no adorso saidelo kasi pakom nang po pakom ke polong tu kongres to makala ansil tum democratically tu makko dharna do po lahen lo kami sa kebang dia ni along apa kata kata mana son dharna kami son kasih pun tu mah kale dubom lo
dobom lo tumi diksi ta haro har long dolo la sofran sabela sa to lo difuta dobom lo non pine dak itu Mahamaya blok mondol office long sarita homosi churupe pe non dolo la son thata se homosi ba se tum dobom lo aku kata dobo la bangki la ban tum ke karbiang long karbiara ra la bang dobo dan dorkar puri de tum mang non bangke ji son tam tum claim bom lo claim bom pine ta lo noda joni tum precision tam nongle joni si dali tum pistol dhana donang kop si patu ki bang lang le pero XCM no alam de palanya na to la kisi jera secretary lo भारत जान विज्ञान जथा विजय अहिन पेन खेरोनिया लोंग साइंस एग्जीबिशन ऑन व्हील्स प्रोग्राम की पेदोपन पिरथे लोंग साइंस अदिना काया जॉइनी तोकलांग चार्ली ओसोमारा तुमाफान के पप्रांग दुन ठेकजिया फार्मान साइंस पेन का सेमार आसोना पुथाक के थानपन भारत जान विज्ञान जथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लपेन खेरोनी कोपिली साइंस सोसाइटी तुमपेन चिपतिर पिपोनसी साइंस एग्जीबिशन ऑन व्हील अ प्रोग्राम खेरोनी हाई स्कूल लोंग पेदोपन बांगसोलोंग स्कूल के थोमपेन बांगफारो फोसो से तोकलांग चार्ली ओसोमारा तुमाफान साइंस जॉइनी पेन पिरथेलोंग कुपिपियासन कासेमार पेन पिरथे दांग पियालोंग मुनित पोनोरा तुम साइंस पेन की लोंग पोना पुथाक थान पचिनी तेका बांगसोलोंग साइंस जॉइनी रोबोटा अलार्म दो लापेन मोबाइल फोन कुपुसोनसी मुनित तुम काचिंग की मे इमा लापेन कोसोनसी आरवे जांगजी आर्नी सोजी अपुथाकता थान पचिनी पोन बांगसोलोंग डॉक्टर मनोज पटवारी पेंसी तोकलांग चार्ली ओसोमारा तुमाफान थान पचिनी पोन बांगसोलोंग खेरोनी कोपिली साइंस सोसाइटी लोंग बारिम कोंगचुन बांग बिरेंडेका काचेराप चितो दुन जॉइने कियोंग दुंग तोकलांग चार्ली ओसोमारा चार्ली लोंगडुन रिंती खेरोनी पेन जयराम काथार 365 न्यूज इंडिया ভাল লাগিছে কি কি দেখা পাইছে তোমালোকে মতলব বহুতখিনি যন্ত্ৰ আছে আৰু ফোনৰ বিষয়ে ফোন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি এইবোৰ আছে আৰু ৰবটবিলাক দেখাইছে ভাল লাগিছে আৰু তোমালোকে শিকিব পালোঁ তাৰপিছতে আৰু ছাৰসকলেও ইণ্ট্ৰডাক্স দিছে বস্তু কেনেকুৱা এইটো আচলতে এইখন এখন সায়েন্স এক্সিবিশন ভেন একচুৱেলি সায়েন্স মোবাইল মানে ভ্ৰাম্যমান বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী আৰু এই ভ্ৰাম্যমান বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীখনে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰিছে আজি আমি এই খেৰণীত প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ আৰু এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে গোটেই অসমতে এইটো ভাৰত জনবিজ্ঞান যাত্ৰাই আৰু আমাৰ এতিয়া খেৰণী বা এই অঞ্চলত যি কৰিছে খেৰণী অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ যি শাখা আছে শাখাই মানে আমাক সহযোগ কৰিছে ইয়াতে শুনি ব্যৱস্থা কৰি দিছে গতিকে আমি সেই ধৰণে গোটেই অসমত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলবিলাকত আমি দেখুৱাই ঘূৰি ফুৰিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আমি দেখা মানে ৰবটে কথা কয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰবট আমি লৈ ঘূৰিছোঁ আৰু আমি বৰষুণ জোখা যন্ত্ৰবিলাক আছে শব্দ জোখা যন্ত্ৰ আছে কেনেকৈ জোখে বৰষুণ কেনেকৈ আমি জোখোঁ তাৰ পৰা আমি ইয়াতে আমাৰ গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত আমাৰ ওজন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰোপৰি আমি কিছুমান বস্তু আনিছোঁ যে নতুন ইনোভেশ্যন যেনেকৈ তামোল চেলোৱা মেচিন এটা আছে এই ভিতৰত বা এনেকৈ প্লাজমা গ্লোব আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু আছে বস্তু নতুন বস্তু যেনে ডিভি মিটাৰ আছে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি VR আছে VR মানে ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি মানে আমি সেইটো দেখা পাওঁ বা মিউজিকেল ৱাল এখন আছে গতিকে আমি এনেকুৱা বস্তু কিছুমান আছে আমি দেখুৱাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চিন্তাধাৰাবিলাক ইম্প্ৰুভ হয় তেওঁলোকে নতুন বস্তু বনাব পাৰে আকৰ্ষণ হয় সেইকাৰণে আমি এইবিলাক দেখুৱাই কৰিছোঁ এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো ভাৰত চৰকাৰৰ সায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট NCSTCয়ে মানে আংশিকভাৱে স্পন্সৰ কৰিছে non malom ajowang karbianglong aing namatheng pikerot kanghu kepon karbianglong pen angtan an district golaghat jorhat anat ki jor damji pu joy pen birta longdun si ajoanar lo ki ton kelang kepang chima joy nei phai kuni ni phai ingkora ke thomajo ihom bolero pickup AS 05 AC 1102 agari laso theng pike jor damji aphan kepon bom unhut Koilamati pen golaghat anat ke pangno Koilamati pen ram terang elephant corridor along adung along towar along chitong loksi afi forest motor theglong si kadlaplo labangso thengpi ke seguna thengpi side laso thengpi akula dalong Jordan pulote anam sikasuri truck cap longji pusi pachini pon labangso ken abdun longatum bogijan forest bit ekon forester one dorsing timung lapen arya sanghwa tumahin pensi nebdun long non amar la so theng pila pen kartha agari silonijan forest range asai hemalong one that si 6 pidet lo pusi pherangke thengno north eastern silonijan forest range ACF pronap teron nahin pen thanpon
gang hua tumaphan kiri ka khoroka sai deng pomji puta ingnam rai kom sai khia tum pachini pon Nilipen Moses Teron 365 News India Ra Chitimapur Nitum Kaki dat Bugian Forest Stop Lapen Humgar Personal Tum Aju Duty Asai Ki Chiklem Mahut Ihum Atatambal Number AS05 AC 1102 Agaris Thinki Wan Bomput Nitum Neduna Nitum Agari Kine Adum Kile Anbanke Thinki Wan Kamputum Karlablo Lapen Mafi Agari Along the Go Thinki Isablo Siap Diabrapo Hantadu Thinki Mokage Mapurisal Segun Gomari Lapen Series La Sompli do Government around I think best nitum 6 pon Agari pen I think pen Lapen ho Silonia notice tolerance office are complete no see Didando I think the other ke government schedule red I think bulute 50-60,000 mongui Kinap dulong vek ai sport than thei ma okay ne dun long bang ke that research hidi corridor Sotiana elephant corridor March and get along Denarong Bharat Pathua Klamalong Lachit Deva Samahang ke thek arani pache tondun si Arnisia Farman football ke pathupon Lason si lakhakri trok no matiang kang Denarong Bharat Pathua Klamalong patumyani kang sama por malom pen pangcheng pon si Lachit Deva Samahang ke thek arani pache tondun si malom swa por milur kai pon si kachiki mua sai deng pon Labang so long kache tongdun hawar ke hat VDC block maipu journal ronghang lapen Minority maipu arsong rong pilapen nunmati BJP mondol maipu juti timung LA pen akaprek party klemra pet ke theke dinga tum chetongdun la solong pa chetondun si Arnisia Farman football sita pathupon si mai pe jutpon hawar ke hat pen longbamon rong phar 365 News India Karlitang Klengdun Tournament pen first all Assam badminton tournament nijang Karbianglong dong kamukam Vaisong Indoor Stadium along nithom abaha pathu ponsi angdung kiti pathu pon bangso ka pathu kachepate pon along mixed double veteran Manali Singha pen Abhijit Datta winners second runners up Kacheteron Pipen Amarjyoti Sonowal man double veteran Abhijit Datta lapen Bastanyok winners runners up Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Amarjyoti Sonowal. Women's double veteran Manali Singha pen Sumitra Pujari winners. Second runners up Kacheteron Pipen Sampritarang P. Women's double open Ningsi Block Hazarika pen Bornali Conwar runners up Kacheteron Pipen Sampritarang P. Mixed double open Ningsi Block Hazarika pen Stirli Singh. Second runners up Arya Bhatt Borbatra Gohai pen Banditra Das. First men double open Amrit Rong Pipen Abhinav Gogoi winners. Second runners up Irain Habib pen Kingsuk Rinjal Borua. Lapen best player Amrit Rong Pi men. Lapen women's Ningsi Block Hazarika tum Angbongsi. Men's lapen women's best player Longpon. Bangso Karlitang Klengdun Teron amen ke chengsi all Assam badminton tournament ke pathu kache pate angdum kiti ke pe dopon along DSA KESA amai phumate MP Horan Singh be aluhia mana peng penche tongdun la solong MSc Richard Tokbi nominated MSc Chandra Chetri DMB Chairman Tilisram Ronghang Vice Chairman Rensing Timung Commissioner Serlong ki be Jitu Terang lapen ke theke dinga tum che tongdun si RDP dun Dongka Mukam pen Kelvin Terang 365 News India Pinia berta ke lapuan sekang ton iglong arni keme kardom